Hello, let's continue with the food. We are on page 96. We're almost over with this little book. Be uschban. Be uschban. I'm hungry. Be undashban. Be undashban. I'm thirsty. Or you could say be tsangajban. Be tsangajban. Also, be yumit ban. I wanna eat. Be yum omarban. I wanna drink. Okay, so a lot of explanations there, and on page 98 we have some words. Tsutskin tos. Shar tos. Yaslak. Tsutski. Ulum. Arl. Erik. Su. Цагаан ide. Targ. Arts. Okay, traditional dishes. Bov. Manto. Boards. Hoshor. Bunch. Hunter's choice. Nogas. Yama. Tarwak. Цагаан зэр. Borin mach. Bottom kahar. Fish. Wild berries. Ухрын нүд. Нэрс. Чацарган. Ажирс. Улаалзган. Гүзээлцгэн. Modern food. Chocolate. Coffee. Goril. Notion Jims. Zugin bal. Hundi Ronum. Davs. Sprotni. Harhatten. Chichir. Zasta chichir. Tsai. Notion Noga. Okay? Breakfast. Ogloni hall. Ogloni tsai. Talch. Bislag. Bislagtai talch. Chansen undug. Shassen undug. Jimsni chanmal. Undugun javrai. Butcher broth. Yam. Hямтай талах. Хайрсан талах. Hotel fare. Ресторан. Once. Цайны газар. Зоогийн газар. Өдийн хоол. Оройн хоол. Хоолны цэс. Захиалгын хоол. Бэлэн хоол. Нэгдүгээр хоол. Хүйтэн зош. Шил. Хоёрдугаар хоол. Гуравдугаар хоол. Амтад зош. Хүйтэн халуун. At the restaurant. Зөгчөө. Үйлчлэгчээ. Тэнд сухуу. Хүнтэй юу? Хоолны цэсээ үзүүлнэ үү? Танад өнөөдрийн өдийн хоолнд юу байна да? Загас байхгүй юу? Би энэ хоолыг авъя. Энэ хоол байна уу? Дуусчихсан. Дахиад хийх үү? Дахиад хийнэ үү? Энэ миний захиалсан хоол биш. Өнөөхийг аль. Give me the same. Give me the same. Адилханыг өгнө. Тооцоогоо бодуулъя. Тооцоогоо бодуулъя. Суп. Тунгалаг шүл. Зотон шүл. Банштай шүл. Махтай шүл. Горилтай шүл.
ногоотой шүл. Мэд ухрын мах, дахианы мах, мах, хонины мах, gahan mach. How to serve a whole sheep. Wow. Chop. Golmach. Beef steaks. Zurch. Shordog. Edek. Schnitzel. Hill. Cooking and preserving. Chansen. Шаарсан, хайрсан, нухсан, хуурсан, жигэнсэн, хатаасан, хөлдөө, нөөшилсөн, давсалсан, дассан. Vegetables, бацаа, шарловн, өргөст хэмх, сонгон, төмөс, улаанлон, Sarambuta, Nogonzosh, Olang Loil, Manjing Noga. Desserts and fruit, Alim, Gaidil, Belo, Antadzosh, Jimis, Hadmik, Maholdus, Zadmik, Maholdus, Compote, Amtadroa, Tarvas. Condiments and flavorings. Sermis, Saranga, Gich, Hovar, Bars, Chikir, Tso, Vanille. Some useful words. Unsnisav, Shil, Aik, Tulinki, Togoch, Холхи, того, сэрэ, эр хүний жарлон, шилэн аяг, хотог, эм хүний жарлон, амны альчуур, таваг, албаг, ширэ, хатуу, хондог. Okay, next time we're gonna see shopping, and I think that will do our book. The rest will be like vocabulary type of things. Okay, hope you're making very good progress. See you. Ayos